Telewa maitu methe me makini lelo. Industry right dada. Industry ne right nesa. Ndeno thoku no diskumanete. Wewe ni baende we neta. Abaende we kaba. Kana bisi mashabiki ama itre. Tukita hapa kibandi umetengaliko siva. Mashabiki mwako sieto ya kibanda neto Frederick. Nyoke ni wa Mwanza. Kuma Kitui County. Mwingi Sambu County. Pando beta wakatoteni. Nzia yetu hapo. Ubu ni area ya kwenye village. Ni ka area ka village. One bone sia yewe yanga yewa. Wame industry utraide neze no ya wazi. Mondo ma YouTube ni kwiba. YouTube ni nambe yonde ba. Lakini umepambana. Na nipambane tena ne kasete. Andu bigire ba YouTube. No twenda hizo bikabutu YouTube. Twangelie to tuyemewa ba ongilio na kendo no na mebingo yo metokea mbele. Lakini suni yetu kaambia kwa tambesa tu. Asuni tuambia. Kwa ndani kwanga hii. Na twende tabo. Ngai ndiye tene. Enu nenda tambio bandu tukale story ya yours. Nenda tambie we ba ya munini wa maniata na kinengo cha wapi. Ombola gina tuizo vika Nairobi. Gina tuizo vingwa mbandi. Kinengo cha kwa ndima kana nina kinengo cha kwina. By the way ona ndiese. Ono oikwatwa nondo no kethia ndoma na nondo nayo moini ne kindu changwa tiene monini. Kindu jundu chokie ni tofauti. Nondo twazi nenda chambia ni lower classes ba class 3. Wethia evinda yu mondo la inanga muno ni kimango kijana. Yutwathi twake wethia ni twa inanga muno ni kwatia evinda yu na tita kwa radio cia Kikamba. Whether guys ya Kikamba chetha KBC radio KBC. Yuethia masasu kada ndikola no ta chetha makwambia saa kenda ni wetho. Yuethia na uma school saa mwanza ndo lower classes ye no kwa saa mwanza ni. Tengo kangekala wakubina letio netegete kipindi chucha Kikamba. Yube kiwa wathi wa kijana netha ni wethukese makini. Ne kwa jana school. Netha ngwete kwine asiana wathiola ne wiyo yino. Uyu ende Romaine ya class ni. Ende Romaine na ina sasa ya break. Sasa ya break na sasa ya pi. Ayu we maine ai okunete gita kana we maine atu amachanga. Kila na kaya mbembe na inanda konete kendo. Ndo ebinda yu gita na ndiye ikwata na ndiye na mnyona gita ya market. Physically wakitoi watu wathile mukone. Kila no kiyo ethiane na mananga ba kendo kita wa beat. No sa muti. Kamuti ota size yo wangita ino. Ngakita kolecha bande. Nangoza tuonge twele tuini. Ngakita kuina ne konete ta kithembe kamuti kaile keche bani kongu kona. Nati eta beat. Alafu na solo ngakona na kanya. Bandi hata ni wewe class 3 waambie tukisha mbavi. Basi ngwara ila sisinge. Ila sisinge kuma bune okio ethia. Wathi. Olondo niende na class 4. Wethia wathi bado no wende yo nakuka. By the way wathi na we ila imwe. One na thane wese wionde. Na thangwe chukini ya siana ku. Wathi class 4. Na vika class 4. Oniende na masomo wethia nongwethu kesi otwathi tutu. Ngoko ngaina otola tuonge ngwewa ngoka ngaina. Ende diama na kana ni kinengo ni na chone ona no kuenjoy tu netha ndie enjoy. Na maniata. No kie komanae. Nondo no kie kinengo cha kwa chumete. Kula ina kwito noswa. Ino no kie na mana kumbe soto akwa ni wina. Ndo by that time ninaenda kwa lakini ndia tukia huko na kila kinamo ndio sikitawara kwa yako nkelume na we na mwengevu ekuza tu yetawa mbeve ela mbeve etha na isamuisu na kanamo kaakavuba kala kameme ila si akona kwa tukanda akona muthena yo no kie muthena mwe na thiku kwa soso na thi by the way naendete ni evithete na kitete okwa samucia na kwa sai na evithanga thiku kwa soso wathie kalabu ngathi ku ndikavu ila naendie niwe nonie wiyo osa kindu chuchu kicho cha ukona mbebe ambe ya ukona ni na thenge ya bubakubi mwithuki cia konete ainete
wethi ngwendewa muno ni ukwata na kwa ni kiu ambia kindu tona na jondu nayo munene na chayo kindu kinene wethi atita ni kitona anenga kana muka ububa iwe nambe ya ububa ngo wethi ikambendezi kwanza wethi ya ni bitha na ngathi ku kwa zuzu nundu wa kana muku akanenge ni buba ina thina ina kala kawathi ka kwa ni wi ngabuba kana muka ni atisi olondo yo esolo yo wathi na koneto yu wethi ya ningwe kala bakuwe muno na tsotso iwe we class chao baune class 4 5 ya ayu ilazinge ni wezo mina bado kana ilazinge ni na mina na kana vika class 8 lakini ne class 7 ne class 7 no kie na manabe kendo keta wangita ndiye na miona ndiye na miona no kana manabe kendo keta wangita kikonawa bokie nyakwa ethi ya mwalimu wa Sunday bando beta wanzawa isi nzawa ayo mokie mawangita cia box ayo nacione bukanisani pe kazi ni wanya wayane bunde anje ndise we bunde tiba lakini ya no wesange okiasi we ya no kosa izi cia kanisa ni iko na konanga iwe ya ni na thengani aba kubi nayo na kona mwe ndo le kweto na kwai na le kwewa ni kito kwatanga nyona ndisi ki kana ni cha no kwambio waya tu une uo umetia wasia ela na alikilo ni we ya ngwe wakamoyo kauka iwaya ikwambo nekole kwani ndisovya ngita yakwa iwe thia na ndise ndona umesovya ata la no kie musie muthe no mwaneka masabu be waya isi twatumia asia kusevya speaker isi atumika speaker ne uitumia radio keke waya wakawaya single noza kawaya kuku twele na manda kasilia kala kasilio kainio ukaika vuthuku kekitu ukatatumika na ina tema muti no kana na kaseo byata ngitana na ekia ikasilia iko na atumiyeta impatie yango bapa box yuna atumia kasilia akita silio waya bu kasilia nena nawo baba yana baitina yune wambeti ukethia kasilia kune keumya kawasia iwe thia ni ina nakala kana muketa kakobel konangetyo yu kana mukude kana mbeye kwebundisia na kwa kwambithio ni kito kwambia tu na ndio mana waende twata kasi ni wakwa ni okia manangita ndo nye naenda Sunday nanga ukethia church ni thane enokie ina kasi ni wakwa ni watia wa uthaithio wa andu ananange matiwa kwaya yatiwa church ya thela ni matiwa mayebundisia na kwa kethia ni enokie oka mananga ila wa manangie ni okie engita yatekelwa kuthi nayo musie anengwa ni pastor okambia kala yo musie wethi ya nthenge okuveni no kuthi bundisia yesio ikuna no ambe yo mbonanja lakini wethi ambado ndio kwacha na sia kwa sia yo nini wethi wana ndio kwacha hiyo haya nesa obande oino okie na mina class 8 na mina class 8 ndia report form 1 ndatekesu nondo wa be brother wakwa wae ana jine na wethi atita bena mbesa nesa cia gukulika wone ye mam bandu bane kaleva mana na ndio this school netelete na kana mbe kuthi kwa anti wakwa be anti wakwa wa bandu beta wakaswe saidisi akabati weneta na kitui ninga mutethe angisia wia etha na nduka hoteli na mawio wangi obu musi na ndiye kwake na ndiye kwake na uma musi ye na uma na nela ngita na ko myona namba kwekana nondo wayo yuyo lakini wethi anongi inondo ina kakwitha ne bakubya ayo kindu chambo mbu mamuto kwethi anongila sio nili okethia nego ni miziko ya kwa soso nondo akala kaindo na musi pia nondo wangita yu okwa bati nzeo pe mutheno mwe na ndie twatwa iye indosene nina kazi ni wakwa wako kwa anti twinyithia ng'ombe ni bokie jamaa umwe akuite kakitala toto useuvya na muti ndie yakuwa no kakitala wese ubitie ila wokie
naona iko nangi yo baya kando we we ndie ndewe muno ndia mwese by the way na thenge ye buwe na moya no nenge kaindo kai ngamba ukakwata angole we sio kakona na moya ndise lakini tio mbonie ni wakesa ngewe ni wakesa ngi keki akita sai wana ka keki wa ila break ya to sululu to into baskili to waya tutu nipyo yakite anengana kwata ngambia mbona kamano kindu kino toto no mana na choko kuna na mwe no na gikwata nje lakini nja kese ambia ningu kuona nja ambo nyondo kakwata wa niwe kite to code to akiteta kutsebezia tu indo akeke yako kwina waiti kede no kuombia baka ikini kiflani lakini nyokwethe na akili yakwa ndeku kwa iki nendo newe kwamba newe ya umnyo wasio newe moyo newe ne manie ambona njana na mukulia yu baoneka ende ndo nenda muno tikomana na kamboni ambia masatasu woka ukambethia yani kila zianio baya kwa ndisia because aitu nyanga thikwetelo jamaa wakwa baya silanga wala tanyira sindo akoka atike kalanga nake akambona nja niwe binda yu ndio the church ku nondo njene namba komana ku nesa ninokie na mana be kanisa webo sikatswe we waina ngitaya box ate ngambe yo kanisa bai cho nambe yo kwatanga ela ngita kwa nambe yo kanisa bubu na thibubu yani omwani ndimebikeya be jamaa wala wako na lakini ethia ni box yone se box ndi sauti by vinda yu ethia ona ikanisa njai meiyo yo by the way keyboard chako na ono la wasia wacho ethia ngita yo no ikuweka lakini no wasia wayo bado Inye ni wakange kaloba hapo umbe nesiesie matie wasaila sia kwala na kwangatiewa maiko nanga una kwangetia akamba nanja yubuye bona manange na mana ka kendo keta kiji kie kidi na mana yuki wenda okwatila mali fulani amba nanja akwanza wathia nina alikuwa nimeama ginya na jeni kwaya bauka ni sana osu nambe yo thikwaya bubu neteka practice Friday youth ukethia ne bikatene kwanza beka jamaa na koketha ka yebunde cia keyboard tukathi bala mbungwa cia yawa kwa mutumia wa kanisa wa ya mbungwa tukathi kwa ketene nondo practice ya mbe ya saa 11 tukaisa kenda kwake musi kosa mbungwa kwa katika bingwa tukosa tikambe okona kitambo mese oka kethia itokonie ithia tiania ibo ne bona manange yengita na mana bala batialele to nende no kiena manyo bu na nambe okona bu kanisani kwaya obubu si katswe wekalanga si kaswe ni wezo sioka ko form 1 aiye form 1 ndino ko sioka yu nambe okwa no la wathipyo yu kwanza ne school yena mami yote school yena mbenewa yambe yakuma akilini lakini wethia bado no ngwewa anti no kuombea na leo this school ana kalangile unethia nondo no mbeye muno ne school we kwanza ambe ya ne join bu kaswe ne andaye bu na ketu yotoloka aroloka yuene dela na ketu yotoloka nesi cia nethia yu kamwele kala nena ko yuno no ne manthe uyonge ilobi kana bandu bange bora ina uma kumusi na ni manekana nethia na nandu ma wathi ngalikana namo no kie musi na toloka na ambieze la musi ndia thi direct ela no kie musi na be kalangile lakini ndia kalanga muno asia binda ya nita 07 yebu itala binda ya ka oyu ona ole kile ona mwinge ba ilobi na yu na tele wala kangane kana noke ilobi lakini bado ya kamweleka kwa no kaini no ukia no ngokea nondo ndieze ilobi ni okoro kumawe amwa bana kalangile bu jamaa otwaite sister wakwa eno kakumosia na akaotokeria kukwitu
na mukungezia na mwana ngwenda kuka ilovi we kalako ambia ketano kwenda kuka baina thina no ukoka kwamba ikalanga kwakwa alafu ikara wa kwato wa mano means siaku ebanga na mwesa ndina atabya mamu na kalangilo ba ela brother wakwa wokie binda yemwe na mwede sioketa na kundo ndiako ando kia bro ailea usito akwatiania nake we akwatiania nake yutokie ne nake okambete kwa jamaa usito ite sister akwa ene kalangile vu na mandia we yambio mandia we nditi na ambeto nena nake aka mandia we la nokie na ndie kwake na ndwa we ane onene iwa kumagamo na dio kumagamo mjengo ai ando ye mjengo ni by the way bayangara forest baundi wala tondo muthana mo twakilizie twendete kwacha takala kibera abinda yuke bera kwa eko na atulia wethi akaomba ndo no kupesa mwingi kau the no twendete kwacha tokie twethi alelo sibingiwe bao kuona Kenyatta hospital bo ibanda ile ite wangu abucio ndai kuiwe cia trabulelo ngalila ndo kuitaenda na skale njesu mombeto twakwatwa takolo rendere basi sikaita na skindu saa 11:30 aikwana nanga skale omo ya no kwenda ni aras skale ongeo kamya kana kamwana kaini mangola nienda bana mea nienda school tuition ndo ya baita aingola nja wanosionge kane kamwana kana kwa kavi kata beta baada nitana minute tasitana na mina mwayu ila twandie ta thoko machu cha thala na ila na kwati mbetsa na thia ndo na telema na we thia uyo ambado ne uyo inema nogie wizo monini bado nogie nasioka musienge weekend isu ana ndia mutabya ndio noka wazioka musienge wazi na kola wewe na kola ela na kole na ndie na kala muzi bado thia musiene likano ila ngita yola kazi ni wanyela ya kanisani ela na ndie twambe yoko nanga na kine na manangite ba ndi umakatswe nake kuwe we thia ndo ne waenda yana yo ne wa maniebyo ini wokie ambone cia bala batialite na manapyo na manapyo wethia ningwe ndie ndangita yakwa ndize ndono ni kwa tata ndo ndibano ngothokoma we brother wako ikala ongatarongai wala ni atia akana mukolia kuko kana no amandie we yakuko ngathi lakini wethia ndikwenda we wa mjengo nenda dio manda we onge ambia we ando manda we mundu we musie kitako kare kyara temanda tiko nazio kienge ilobi na this side cia rongai naka yutize we amane yengitaba naka na ndie na ya ku kanisa ne la waenda ni we wako nabo na ya maisha ala nenda timwa na geto bikai kwa na jene ya kanisa su kanisa we ba ya kware itawa G-form tambe yoko na ngitabu kwa ya nena lakini muno ya kila ne wake mutweni kwa ni rhythm gitaa ya rhythm niyo nako na ina klasi na kwa daka indoka wethia ne wanjia ambia na ina ndoko na moko na ke pastola wetha tongwe sikanisa su ne waina praise muno kwanza ni wewe ndaye mic sasa ya praise na ke ndaye rhythm na kwa hiyo ya kwanza na kitovika sasa ya kwina worship taketa kwa na brother hapa akako nice ya worship sia wika praise ndio sasa ona pastor na kila zendie kalanga u pastor ya se friend ukawaze ngita na kwa nenda ngathi ngoza ngakona okethe ando mazongete ina kwa newa tane kenzeni isaiti no kanisa lakini kwa yunewa naona mazongete yunewa tane kenzeni yu baunde bona okena manyangi tapyo no kanisa ne osu arongai na kona kwa ya bubu nambe yako na kona praise na ngakona kwaya tikimane sia na brother otso
ndona mpaka tio monze etho buna no boko na nojo ayu ya mandi yewe amao bros okie to amanda we awe thia we awe kwatikana we onge na so thio la mujengo na la ai wewe ndio gogola sio lakini ya by that time namba kuyana ngo kiasi nina kabina nina kabina lakini ya we ila twaenda kuthoko mapi etha saidie zuko yima company maingi wewe ya nota we osia mundu binafsi wewe ya ku tio tumeka muno eyo ne athu angezia bau na ende yabu ngina ne ananga yo na mesia binya wabingwa mbandi yaku hata wewe la challenge zizio nde weza kwisi bandi yakwa by that dia kwenya kwa ya wa kanisa na ya kwamba no wa kanisa maenda tanga wa mbandi sema kweli maenda kwanza wana sainge na kila sia ndi namba hizo makambata makambe ambadisu kila ngwenda kuina ne edi namba hizo ya kanisa na by the way na thana atungie twathi fulani twathi na thana andikite bandu ebukuni na ye buku ethe na etiye kumusi siola inoka kamwe na lilika no kamwe ngandika ingi lilika no ngandika ingi ngambe yokwe ko practice iyo kainge wewe akili yange ambe sindo ya kanasyo je kanasyo jambe yoko no sia kanisa ingi yuna konia kanisa ngina last year wina gospel hiyo wina mbadisha gospel ndia umnya lakini koko na kitao kona ibinda hiyo ende na ndekete ene rani si andekete ibinda hiyo ya sana aku ibinda hiyo ya sa ya sa ibinda hiyo ya sa yuna kila cha tumanda mbe yambandi ne kola sia ne mbe yanumelela ba inya kwande kwenda kwewa kendo chu ya kwande kwenda kwewa kendo chu yu ina myambe yela ino kie thia nina tue kama mundu muima ino ne mana kweyela sia na kuyelaje wa mwaili walo kona ndiata yukela chokia cha tuma nendewa ebinda yo ne rongai ondi thio kanisa pe kilabu keta wa honeymoon kiba oilikana senji ya kware katombie waka okonanga bu na ninaenda wathine wake lakini naenda nebithete ndo wa kanisa yuethia ningona ya nje ngita na katibo ine waka Fridays cha konanga Friday baadhi ya ngona muthe no mwita ngwenda nese kona ndiko nangita au ame ukona na nambe ya kweka practice ya mbadi sio ndiko nango lakini yako ne ya kanisa ne isu no ko unza na kalile rongai na kana umarongai na sio kakila kibera ingi na kana kala kibera na kakibera ngawa ya wathi na mbaya kana yo wethi ya mba uma mutwenge ndo we no ka ya ndina ngita ingi na ndia na kanisa bu na thama kibera na thi uruma lana ndio uruma nao aume mambandi matoa avu na una wathi muno nebetito ubandu batesa wangwa bakwa beta kwa chief na thia umyange maiko nyangi tabu sia box ile na mbo beto una akili ambe hapana sioka ndimese na bendoka na bendokie noka na makethia na maana ni sioke kamba na ndiye zikana na kamba lakini kwa ndo na maiko na manana na kamba na kalango abumangole roko na nyamwe na me no ngwatanga mambendo alo kwa tokonie kamwe no tana kona mambe na mbona isawa mbona kwanza we sawa wewe sio kona koko na me ana nebu ndangazia mambe na ite tuitha ba no ndwikara ndwiselayo ba ituko mu atu ikonanga ina njini ya omeasu ya sa ingene ofri ninguthio bu ni tuikona yumba yuathi wa akili yasio kiamba ndine bu ndo buche yako na kindu cha kanisa taenda reka kona sia kemango reka kona mbandi mbadi sia mbandi yukuma bu na ndeo naona nena ile kuform mbandi yakwa lakini wathi anongwe kulia yo ndine imeform nimekata ndina mondo no mwedo tona ndina supporta ana ndise yambe ya wata na sia kanamba
kwikara ila mbathi ciakwa na ciolile nililikanie chao nililikanie mbathi imwe na mbothi ni record nandika kwanza nandikie mbathi karibu 10 na nibangite audio record akili yangu ambo ni ekanacio ai yeye nakola inge yakola inge kwanza yeye nakola na ekanacio na isu ciola na ciola mbathi ila nieketio na imbiku 50 nandika na ndiye ndo ithikunya yakanacio yethi aitabe kindu kiunguzanisya lakini thina yu netha na kiao aci ndo mewe nini yu nakola cia membo sata lama kwewe nini membo sata lakini otwende ila sia ndo nae makaundi tuiko ambo vikawe kana ngokela yo no kiena cia nengo thio record yo netha no wathi umwe be ona ambe kweu ai ngaina ni nata na wandika wathala na muthola naenda record kwanza naene connect simu studio ela naenda azio kainge na kola ingi na kanao yukuma buona mbandi namba ukola na kana nondo wathi ona ingita na kokona azio nando no naandika mbathi ndiye mauthio kona o wathi wekala na kanazo lakini wathi abando yungila cionendete ndo by the way wathi wa kondo okayo ndo wewe amundu no komia ota kana etewe chao wathi nya kila chokao ni beat kila cionende to ngewa mukonele woka chongo woka ne ngosa simu ndikona na kanywa ni recordete ni save oizi mwe yakwa na zita ina beat kalibo yana we ana wewe namba kwethukicia kino chue kwitha cho kana kewie bandu bange ni witha wathi wa mundu fulani jikala witha kino chu newe tofauti njia kewa bandu bange ngakisave bandu ino kana yathia na ngita ngosa ngethukicia kala ne save ya wacia ngethukicia ngakona kau arunga record ne ngita yu sound ya ngita oswie wathi ine ndisi okainge ndiye kala ndio mbola ne ateyo ni Yesu ndi uso ciandeto uso ciandeto nambe ya kwandika mbathi ingi ayo na banga nondu ne mwene na ndiye zikwenda hata ne ambo manda ando mezi okona ngita be ndi form bandi yakwa ni form na numanye na ando ndi ando ala neze totona kwikara kutethania kuyana namo ndieza kwetha na akili ya ne notse ando ama konamba ndine yenge nikona namo ninokia na thewa ni kajamaa kange kambea vya jamaa museo muno wesio kona rhythm lakini nake akona kanisa nilizekana na wete tegele band kona band na mukoliona kaba ambia jamaa usinongonie nongonie we na moya wa mwana so mwete tonene nake jamaa zi maendie moka kwa ambia kwanza na akayu etha na thinosu akona kanisa ne lakini akili etha benga akili yake etha benga wela wambike bina yundi ndie na wangitae moya box nake etha nengi ndisi etha yake kana etha umetie ba etha isi abikaile yuna mweta kwa akoka tukambe yokona tukakona nena katinete tukakona tinete ila akili yazo kambandi ningi yu misimu ya skoko teno kakoya musi na ndiye nethia be bandu majamaa ange mosanete kukumusia mambe yakwe kanzoezi o kambandi mase obatia nibetete o newo watia netsela anazelia nethia maeka practice but then mase obetinginya kiki cha mutongi kwanza yu ethe abwe babatwe kambezi yu na kana majoini tambe yo thibutu ikona naona jamaa umwe wa inane sababu na mukungezia na mwengo na tina naka mbia kwa bena thina na bitia na kwata vocalist na jamaa wa rhythm ina nambe ya kwekara kumoza to yoka tuweka practice namo toyinanga iwe theta bika bandu ningwe ndiye no banga ndanzi nambe kwithima newe akili yange yambonia
wathi newa we binya meyo ndize ndona umya ba ndize ndona kuorganize wano emeyo ngamekwata wana kila ndize ndona uthioke kweli no ndi manager ndi chao naona nena leo maanda meyo yakwa ngambe ya uko namba ndila ngakwata meyo yakwa with the expenses isiawaleka Nento ya kalangile na thina wa na by the nambe na speaker omwe Mana weke abiti muno na wa speaker omwe na wa speaker omwe wethia gitaila nena yo ni box ina wa speaker lakini na kitaia ndo speakers wa nini gitaa su ya box nditumia socket waya wa mwaki na iya na banga ngena wa mixer na wa mixer na thina metwa mucie na miyo bala be speaker na no kasi mucie ndie ya ba I love it na thina ya mucie no kana omba nyambe ngena wa gitaa ile ya rhythm na ya solo you have ya no tukone na tukone ilo mukone wali neza ba stress ina ka jamaa o wanyo wa rhythm o ka amba kweno kamezenya na wewe ikalanga kumezi ino ogera ni bidi wewe ngweno kanga muno nondo wake na athinga mwita bumusi teka kona neba ngamba dai na uye meyo yonde na uye speakers yonde na wa mixer ile na wa gitangi na bass by then nesa kuwela kwa congrats by the way nesa kuwela you wathi wako wambe kubanga na bangie nena meyo yakwa Kedi wiki ndo kienda kamene ndo namba record ndia record eta wathi ono ndo namba record lakini miyo ne wa namba yako yomba ni siemband namba yako yomba ni siemband wambala ndo naenda namba ya wethie kwambi ye mwana wiki ndo kyonzumbwa Yumbandi akatotene twende ono kona na omeazi ni ono kie nona ninaelewa ni record kana yesi etwa wethie ne amanika ko mitandaoni muthanola na record ya by the way ona ndietse kana ingothi recording na mugie na thiwe yane newe yane newe beat fulani yoka yoka no za simu na konona kanywa na kona kanywa nacio kana mbethu kesio mbolondo ne konete yande ko bazi by the way wathi wako bathila cia kwa yusu ambe na ndikie simone newe yane ngande ka usimone ngethu kesio enge ngande ka Osua thela wathela na kana cheke ndo saa 5 ne usia muthena wathi usila na bikie nomba no kie no sangita na kona na record simone na record simone beat azoka na make ya baya inete yuna kwani somete ola wathi ba simone olondo ni andikie na correct to indo to matola na sensie osuosu sekendo 6 na bikanyomba na kolego wathi ono chone diko record nazo kangena zindia lo studio ngaumia wathi omwe na ile kuongelonge naziengweza kuongelonge ombala isu na kanasio onene kwa cha niendete weyane nengalene newe wathi onge woka nasani wewe nengalene ando emakwewe ndiko nangitana kanya ni record hit simoni yani bidi nethi nekonete akili nginya balango thikumea stage Because then you know miss simu. Where record? Ni record ndanolwa. Na record. Ila nabikia ya nenge. Na andika wathi unge. Simu the not lakini awandikia wethi ando na thela. Wabika bandu namba kanawo. Wetha ela naciokie nokie no sebuku. Namba umesio la wambe. Lani nandikite yo. No cionge wetiele nusu. Na wosa na omine. Na you na ebe produce omane nonie aya advertise studio bandu na nenga na namba yake bu nina thani mwese lakini wethe ni manda namba yake ndi
Ndiona. Ajela namba yola producer ni noni yake ni sisi na alika YouTube. Naza namba yake. Na mukonea angolia wenda record yende. Na mweyo na ngoko yue tio ni record. Sasa hizo tesa umwe wawe wendete. Ambia ina nenge kwanza na recording yo tuko yo idha yenzio na etha wo wathi no weze wekara kitaoka takwatiani ambesa baadhi aniona wia ni kule studio ndia mekina suomwe ni thinga kyata ni thia mbele lava ambia na ndokethe iki angolia ayo ambio angolia wa record wathi onge na mwe iye nende wambe ambia ina thinae oka twekara nitoka kusisia bala bena ma kutekara terekebishe na kalo ne swane tenengothi kana ndithi cia bika saile ne nomba cia weyo kilienge ambonia wekia chao by the way naumia Uruma saa 3 anaenda Kitengela na wiki na mukonezi mwana amya ni nyosie nokete anawazele buku yakwa na nathi na kina bya Kitengela saa 4 sio tuko na studio kwake ela nandie angolia owathi weinwara na mwine yo ndo kwino angolia newe sio kona ngita owathi no okone na mwe ayi no ngone angwata nisia ngita mbe walokona na kona lakini wewe olondo ngukona newe atandialetie nyaninya newe atandialetie newe atita wailokonu na mwe neketwa kukonea kithabe bandu bendwa to bendwe ni neketwa kukwatesya ni la na koni ambe amana kino juke sawa kino jona kiondo ngeke kwenda ke sawa you know to record take your practice you know around ile talika studio na record bali sile takomia Kitengela ta record yenginya saa 10 cia kuicha na mukana umabuna sioka Uruma ina thambuka kwa chana na iwe yani netela wathi yumba thisu na record ye design yesu na bandi ya Garotene la umo bau bandi ya Garotene yo umia wela no kie na share ko group ne cha na kana nga morale to wathi to nga morale yunethia kwanza isawa yathiona nako na ne wandu maimbia wathi yo sawa yo sawa yethia yo akili yakwa ni alumai pau athini lakini ngote na story nzio muno lakini nyenda maukia congrats mwezi tuta passion by the way kwa neyo tainete njai wangio kondio yenda ineta congratulations nikindu kitena ndo ingine nuzio kwitha unique unaona masama sembete bai enda mbaisa Facebook maitiata ni kana tukwa ithisi na mwezi kidogo maenda vya venda wathi weva utuguzie Sawalezi ya gitano na zana ye moyona ninziona ina biti mingi kalangi ni meko tie modi basa wakaibambe ni wapeji tu official Facebook ni Mutongo TV hata imakulyo na mwenda tukunie kawathi keba by the way aiba kiumbite congrats muna venda biti tosu sawa sawa wakethe kama nukwitwa eva kiambire story ya umundi moyo thank you Niko niksambia we ba watching ngalikosiwa by the way uko kipande gani zaidi wa Kenya Cornelius Makau ambia kama kweni ba mpaka mwisho wake tu mwana wako Chalo Joseph na ketheka ambire mwana wa musi big up sana na wewe sema mwana wako sawa sawa mnukuto Amoli Julius waambia big ups Katoteni Raha Julius Mutembi ngalikosia mlolongo pamoja sana Mutongo TV thank you sana waambia wita wata Kennedy Ndimo thank you so much Elijah Chalo waambia salimia mwana usuni wa kuito wakethwa na ketheka mnukuto Amredi Brian mambo vipi salimia sana Maklobu Liz Kaniba ni Brayo mwage by the way Kaniba makulabu mwakevya maimunza mbane waambia kaile tukama kuwene kaile kai munono ngevesi ya Katoteni sawa sawa mundu kwitwa Jose Mwange waambia pamoja kele tu thank you sana kayo style mambo vipi ngalikosia utawala waambia kiambi tenesa mundu kwitwa Shedi Jackson waambia watching uko maeneo gani thank you so much mundu kwitwa Nico Nix waambia hapa macha ni bondi nguochi ni solo nana vile Nesh mambo vipi waambia mukuleka naima kuna wathi na kiuma tinwe mwengu nie
wathi wake umatumwe sawa sawa mako nemwe ngone tena wewe mugone ndemo ambira mathangu imwe mundu gwitwa Jonathan Zanga wambia nikethi munao sio ndi mwesa wa wake tu pia Nicholas Nzoli wambia pamoja hadi tamati ni munao wao kwa Mugote sana akethwa ni Niko ulongi no Sabina Mutoa wambia nikala ka drama ka junior ni wochire ni banga likosia kavaini mwingi wesa ka junior ni wakethwa ni ka drama kake wakethwa na ketheka drama ka kwa by the way drama wa kwa mundu mukamba by the way ikademu kakona ithembe mbaya sana nikatambu weta muno ndanga ni ukunia ithembe ni wakona ithembe sawa Sabina Mutoa congratulations konda telema madamu na ithembe tumandhane Evangelist Joshua Calvary mambo vipi ngeve simu na usu ni ovanga likosia Mombasa na kindwa kwa Mary sawa kayo style yo kethia ambire no kethia sana Stanley wewe adawe kazeka usori yako ni akumotivate nikende amo sio maishani mako sweta wa Stanley Veba thank you amulokutwa Nikonix wambia ni maanisha niko na solo uko na solo guitar ama uko na solo mtu anyway wambia say hi to Solo is watching akiwa macha okay sawa ni mundu okay sawa Sabina Mutoa karibu sana thank you sana mundu gwitwa mwikani kayo style shedi nalangio ndebyo nimene ba kwa page ya Mutongo TV neno tukwa ithisi guitar izu na maza bamuzembete na tumelange no rabie na waji wake mangu arezo edukiasi kwa pongwele twile mo edukiza waji si woka eno tuko neki mango ile tuko nieka dogo Kadito mwe kimango mbeta ile kimango ni weta ile Kadito Kililu itekitiwa okay sawa kama kambutu kwayo riva zimasaku musioka Steven zia atuziaizie wabandi wito kama kamesoni Nikonix wari kunisa nita imwe
Ya. Evangelist Joshua Calvary ambite ngonieke belenge baikenu wa Maria. Ya. Keni kei muna usui sawa ngonieka mkango wa mitoto na shedi pia kama kango wa mitoto pia akatombi. Chalo Joseph ambite mwangu ni kama kakaewa mtu ambiti makamwe Kapin po mwene ngalogosia embu mutabi yangu ni mwende bai karanga anaumwa karanga. Mwa karanga. Wezi ya karanga sienge maamu no lakini. Jai zozi ya bunde zia. Ndo namba kwa bunde zisu. Kamwe ka kilinga moyo kativoi. Karanga. Moyo na kativoi. Kilinga moyo kativoi na kilinga. Sabina motua mbauke Fidel katombi. Maluin ni. Sia maluin ni. Siko kamodong. Sia maluin ni. Itu tiempo lah itu. Oh, bener buze ungupia. San live bare nrugo ne gundi mwe hamonyonjo. Nicholas Nzoli mutu akatuko ndenu ndite pia.
Dero nditei wa maima. Kweli na mwezi wa bunde azia. Wewe ndiye sasa kunya makosa. Ndo ruingia namba tisi yako ile. Chako ile. Siambe ya kola na chako. Wazi si ile wa ndio rekodi. Bana basa Rosia semba katoteni. Kindu chambe nashukuru Mungu akuna congratulations. Wewe mwini wambe kwa wewe dai ulo akwa miyo before ile. Ndio. Uzuru ndo tanda wewe. No kwikasa. No kwikasa. Ende u Oitu ni jamba thino yamba mathango pio. Mathango na ambeta muno. Oyo ne nambe yo banga ndanzi. Atio kama na kuometa. Last weekend unaiba. Last weekend but one. Na connect Aston Villa. Hapa ipo. Not as Eastern Villa. Makongeni fika. Na hata Aston Villa quite like. Ne ngone bando lakini namba utesi nondo wa itumi fulani. Okay, sawa sawa ibandu bena thina ndini wa mitandao Facebook tukitana. Facebook neta wa katotene ra ka junior mwene. Wa search masieto atu Eleno Ngwatia. Ni kwalete ndingi ndo mundu changanyikiwa. Pe katotene ingi lakini Yesu ni katotene mbandi. Huyu akuni katotene ra. Yakwa ni katotene ra, yakwa timbandi katotene ra. Ka junior mwene. Wa search mitandao ni kila bandu katotene ra ka junior mwene no Ngwatia. TikTok no katotene ra junior mwene. YouTube twendo subscribe. Subscribe wao nengo sienda muno kwanza. Subscription zino kwata. Nengo enda subscription. Tupate pesa tu. Bwe kwenda kambeta waambie. Yes, ini mokila jane subscribers. So niba kwenda kabwithe. Channel chakwa no kini. Ngwenda tokie ya kiguro. Wethe no newo tanio mundu. Na wamelo ele milioni na. Huyu YouTube ni wali chani? YouTube ne katotene ra ka junior mwene wa search nona visa wakwa. Ona mundu enzeto box. Ninya. Katotene osiongene jamaa we mrasta. Eta kotenga teke ilongete siandu ele ara tumakwa kama tongo itusalimie. Mainge wete. Kani ambe na tikabiro keisu. Chambe mashambiki mako ndeba lamwe. Nyina mukethia kijumla. Weyana leo tambua. Na damango yete kuoko muno. Mrs. Ka Junior, Judith. Eko esa idisia katoteni. Kamwele tuketa Juliet. Na kamwana kake keta Kelvin Mugo. Na zima kwa nondo no manengie support ni mezia kwetekela kanangita. Leo bandu wetawa. Na mwani makethia muno. Redina na Benson Mwanzia. Mega meakedia muno mabrother makwa titini ya Josephat. James engalikosia Rogai. Alex Kideka. Engalikosia mwingi. Sister makwa ni Esther na Virginia. Na nditi ni amena kwa yamba ndila ne kona yo ridhima wakwa ni Sioki. Na mutine ya muno vocalist wako Kibelenge. Na ndakola ne Kashok kana Tenti Matthew. Engalikosia Uruma. Sabina ndile omokethia mutambo wa muno ni drama wa band engalikosia kabaine. Ewe mutine Peter ndakola ne Sami Chambi.
na mashabiki yonthe alamu njecia katika Mutongo TV ninamukethia muno ni yaingi muno alama endumite lakini ndo nanengwa nateka nini asa ingethi cia kwa mwe balamwe na ndekola ni otini ya mashabiki wako sugu muno uzunga motia wathuka Steven Musyoki na Patrick Mwaniki na David Musimi mutamwete muno makai ni munenga support yakwana umwe we mwe akethe kumwe balamwe kila ndo na mukulia no subscribe munenga kwa wingi ni kanatia ya mbandi nini yenda muno mashambiki ina ndana muno katoteni kumulase kwa Mutongo TV tunapenda wasanii eti wa mwe mundu kila na sembra ndangana nde basanga kana tana nondo wako nenga manosu thank you. Sandi sana. Na wakano semano na se thank you kwendo sa kwa Mutongo TV ngwatani ya mukamba tumwendete. Muno ndi ulani ukulika nye FM itu Mutongo FM kitwi masakwano 3.3 makwene 100.2 Mbasa na maidhi ulokwano 2.9 ite da online pia kwa Google wa search Mutongo FM tripo. Wazemba ndene wa Play Store pia wa search app ito no methi aba. Unyini twa manyanga kele tukama kwenu nyongwete yake lungu cha ndumbo liba Mutongo FM saina. Kitha mwendone wa saa muonza. Mambele kile niko wish weekend nzio na before numa lukange be timu la tumba na zaki lungu kie mwendi ya mama matini ya director wako mundosu ele mrembo ito waka nini. Asante sana ndino wa graphics to na mrembo ito wa Winnie. Ndino wa player utumbadi sisi wandewa na siukite nesa we anuta na muna wita wa Maclub. Ndino wa kamera tena na muna wita wa MC Jaboy. Pia mkolono mfollow ndino wa page yake Facebook. Kila mundu gwa wa mbanyasho ya umundi management ya Mutongo TV. Mashabiki matongo esi baumbe yange. Na ile ndetegati yangaliko nesu. Na wapenda tu sana. Tena ndino wa mitandao ndino wa page yanye. Keli tukama kuweni. Kila bandu bonde beinatie we WhatsApp group ya wayambia tutinda na guba ujoni andutokea sia. Omondera moko bana yato. Omondera moko bana yato WhatsApp group ya kama kuweni ni mwendete mnu ya show. Ndino wa page yanye Facebook keli tukama kuweni pengili miongo nanda ne mwoyu. Noto bigave yana before December. Inbox yakwa ni open kwa kila mundu gwende. Ni kwende yake we okisio. Okomenesa utuesubiana na mbua kwao yu. Bye bye. Ni Charlie Lembana.